کمبند عفرینا جواکی لباجار قامشلوجی به همان آرمانج دخیانی اکداو تعداد خوازا داوی کرنا داگرکریا لعفرینه کر. دخیانی لچرخره هوری یا لباجر به بشداریا بدهان کوچبرین عفرینی هاتا خوندن. ده دخیانی ده هاتا گوتن دولت ترک به ایریشن لدجی عفرینه را خواست کردان قرب که وان بین اصنامه بهیله. لخلکن عفرینه تفی همو ایریشن هووانه 58 روژان برخودانه که به هم پامشاندن. هروها هاتا دیار کرن گو ایریشن ترکیه ین لدجی هرما باکر و روشلات سوریه بردوامیا ایریشن لدجی عفرینه گه. کمبند عفرینا جواکی یا لباجار قامشلو داخواز جواکان آونتویو رخصین ما فیمروفان کر که داگرکریا لعفرینه بداوی بکن. برنج دوی شریده دارستان به 1000 هکتاری جواب ببي عفرين ما عفرين كردايا بلو يعني أردوغان بين فكرة وكجر وجيبي أمي بفتن عفرين خو لأن عفرين إيه كردايا وأمي بقر عفرين خو يعني تحقي أردوغان المات هنايا يعني أردوغان تي خيري ناق إريشي ما دكي وأمش عفرين ما مدارك هاتن يعني وإن شاء الله جيب إيه خديجي أمي جي بقر عفرين خو وأمي سر كفتني جي بكن وإن شاء الله واردوغان ببين كافي وبلا اردوغان بينا فكره يعني هاجر ام عفرين بزوره دار خستن ام بزوره ويجي ام تكفن عفرين لاني عفرين كرده عفرين املاتي ما كرده